Hello guys, welcome back to my channel guys na guys apni kan so manu ke welcome kuri ase moila channel de aro to aji bi ekta content loi gina ase guys apni kan thumbnail aro caption de dikhai nisna aji to party vlog ge ase to moila phai moila next la total la party ase aji 26 November ase to mon bi like party la inia vlogging bana kunba to ekta show off nisna feel ko le inia show off nai de guys le like ek bar bhi lanai like ek bar bhi inia video khan tu lanai edu karne just remember karne like video inia banai na lago bana kure se edu like YouTube de oli na to mon YouTube de inia thakisi kule mon kut de thakile be ekta feel ayo sabole paro chaina odu time de mon inia kurse inia na edu la type de banai se to mola phai la party sulibi like iku bi nai iku dibole tu nai ta ge do olibi ni just suka pha tuli na ni simple panai gina khilo le se to parents kan mola papa ama kan bi posti de se tai chindu aro mon family de shukule mon church ni se mola phai mujin aro papa ama to mon church ni se olibi ina alag alag ina se to papa ama ge bi eki logo mon ina poibole mon na ina time de shikule libi upai nai to ajido mojin ekla se pai mojin se to ala kan bi like invite kura ina bi nai libi ini pai ge libi ini pat suka pat ko libi ko anisna panai na khilo le se ki panai kai se dukan bi dikhao aro background tu sabi ina se upai na kitchen de se aro dukane background bi iman biya dikhe ase edu karne admi kan bi like understand kuri dibi edu na to sai de gibi guys ki banai ase aro ki banai kai ase edu kan bi dikhai dio kina kuru le ase bhai bi uthanai moi bai ready kuri ase edu karne dai gibi oli uthi kina dikhai dio apni kan gibi to apni kan bi skip na koina sai de gibi guys yate banai ase kuligina so de Yatiba panai se fresh inia fry kuri digina banawole se guys etu ise pani ulai dise itia to banawde khuni de banai kai se ya sai takibe pani olop lagai dibo alag ingredients tu alop se lagai dibo so guys edu bi lagai dibo de edu sabe 5 tenga khai khatam kuri na se alop pi je to edu bi lagai dibo bushine ge kala sabe man bal batai diche ama ba mehen kuri na batai diche akuni de se edu kacha na lagawa tu lagai na banai ko to guys finally phai utise birthday boy happy birthday yes kya lam nong yatte nega banai se tomato bi lagai dibo lebe सब तो ना लगाओ लबी लगाओ itu aja ginger dina so itu lagai dibo itu be boil kuri dibo itu ma banai dibo yate boil kuri dibo ro sabji de lagole garlic itu bi lagai dibo de sabji de lagai dibo almost done guys oh wow this so nisna de tu ise guys hoise odu boil bi khatam sabji bi khatam hoise tel ase ko just everything is ready to eat guys so da khode khailo guys wait again to guys
thank you so much for watching my video. Yadeva in kurdi se video do iman taki takiwo. Khali she like khalo abina. Le khadan bidu dikhane dikhai diya na apni kanje. Le khai lu shi de mon na. To mui kole mon jaki apni kanje. Mui la phai karni bi break with bi next year bi daila party itula tin na pongcha da kaum super rakhi dibi koina. और तभी स्टिल बुरे से कॉलेज ते जैसे तो करनी ताई की भी विस्डम नॉलेज मांगे भी अपने कन बरा ना तो एक्चुअली ब्रेक रही ना ततेवा सब माने भी ग्रो तो करनी मोई करनी भी ब्रेक करती भी फाई करनी भी और मोला सब फैमिली करनी भी अपने कन पार्टनर करती भी और किना सपोर्ट करे से गाइस इन्हें सपोर्ट करे ताकि भी नेक्स्ट वीडियो की है वो तते लोग करो दे बाय बाय